أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manam mkomo ramanamche dhamana mkomor rika dhamana wakidahu au dhamana warongozi rajine kamombo kyo banuli yonga mnono na amani na rehema do yenshiliyo hema katiri zamba uyano wayo tirenge wakati wunu ili nivehe message husoni mwakomor wanchipia message ikawo tanzano nisimbavi zifaida ziliyo harma internet na nizi ajali ikawo ndo ziliyo harma internet au na zile problem ikawo ndo ziparsa au harma internet hamunasaba ya barnamaj au ya mpango au ya mission ikawo iparobitiwa au harima television ya hatu ni murambao ORTC television hiyo ibiti mpango ikawo kautanganya dhamana wahe ila post ya hatu ya hemba harmemba wa ya informatique na neja na kango fanyo hazi harma cyber iliyo harma ya capital ya hatu ya moroni wakenda na mahadisi ya ukaya namna je rotoka ushinda zi page za tabiambi zibuhao uharima internet sawa ikangiwa dahoni au ikangiwa harma cyber hau urajisa mbavi daukaya owana ngao ngao malezi mai uwana ngao nao ndongoka kwa dabidi waziwane uwana watu hao na ndongoka kwa dabidi wajuhenizo nizo pia ngwazirenga uharima internet journalisti akawa uzisa masuala wandono waili haujisali suala lini la ukaya ikabati dalao la ushinda riziye zirongozini ili owana hatu wa tawe au wakehule au wavuke nizitabia mbizino wahunde ze faida za interneti shawatu hunde zembi au zile kauka talavimu wasihunde harma internet lijawabu kaundoranikiwa soti pesa la kubunga mpango na ni journalisti konja kwa wazisa hani kwa jawabu lukaya kabati njia ya ushinda wandu wa vire hata wandu wa pulhanihe no wadewunu au ni tabia mbizifu mimi harumai zi minuti kaundo lonizo vanu ngabishinda ni monesta ni mbavi ukaya lijawabu kaundoranikiwa lo amfikiri bisinga mina jawabu ijone sanamna nirojina lo ukaya ngabo dalao au ngabo njia ya ushinda wandu wa vire hata wandu wavuke ne zitabia mbizinu haso tangizulo malahoni ukaya mwana kwanza harma interneti ulu yoka stafidi harmazi kurzahe au harmazi exercise zahe ngungu stafidi nungu kagwa jalathimu yasiwana narudofanya atasi ukaya zinungo zinu ngabu wanduikao wakanti ngoliwao mapesa ili wadobulia walanduikao duanja harmaye eneti zepaji za tabia mbizinu yuhazi ya kamili wanadamu wakanti ngoifanyao haswatan dasi rangwa maisilamu wandu wangu warsahawe na bandulio weribulia paji mbi hamada zinu ili rizangalie ili warimenye shito sa shatu ebenge rikale uhanza wangalie rika gutanza wangalie sha ranzo katika undu wakansa kwa interneti nga wandu ikao ngo forsewo wa ubulikije pazi zinu ndo zangalie yoti njema sha njema dikamra hatsa hali dalao dikamra hatsa hayenzia yomdushinda yaziye owandu wanu watimenye mndu yakili watirimenye le owano wa hatu yakili haufubi sambavie makalima ndokaya hunu Faransa harima entreprise ya ya Orange ikawa ndio ufanya abonnement nao wajuhunika izindu kaundwa video mnikezo uharima izindu hizo ngavo CD hiyo ndio na program ikahuitia ordinateur yaho ngujiparsa option mbili ya option ya mwando ngejuhu ikahu install arma ordinateur yaho ngejuhu securize haina page itoka yonti ya husuna rongo ama dazino
na ndongo mbi hamalizo ngende husikirize hena page ya tabia mbi hena page kango ngejuka kanza ibuhe besho gula kanza ibuhe shanga munda kanza ibuhe yo ikai giona tabia mbi wari abaye page hiyo kena buha iyo Orange dwaloniyo ya hena bikao dilona abonma ya Orange ikange na isede hiyo gudodotia yaone ukaya kweli programu hiyo ngiyo abo yungenda kinyume ne response ikandora nikiwayo na wala mavamana au nola vamana wahe informatique udio harima enti hatu yangasita wudu pando uwandu walio ama imi mbaba au mimi mzazi ikaundu nazaya ngamina mwana titimule ordinateur timtini yaho dahoni hahe au dahoni hangu ili mwana yastafidi ili mwana hure faida ili mwana ya la ujinga ili mwana ya uyeshi hamado ubinadamu uwenshi yo abasai sha rindo angalie ngarsihone mwana ngu njiyo hamapashi kao kastalavimu zila pashi kao kajabidi asangalie zila pashi kao ngazimatereseo hakuhu hauzangalia ili dalao hindi afikiri basi mimi ngamina mnadalao mzima au ngamjinde na mwonesani njia nzima yasiushinda rivire hata rishinde rikamilishe au rishinde riharaze au rishinde rizie au rishinde rifanye himaya usoni mwana hatu wavuke nizo tabia mbizinu ba tindongo njema na tena tindongo njema na shindere jokaya harmo informatiki hena rogo pia zokiri kabana ukaya rinyo kekiri akwe karamba informatique agoramba ukaya heina ndongo zokiri kina kirambe ukaya izinu zokiri shazinu zokazikiri no ngabo ngijukiro nambe ukaya zinu miju ufanya shazinu mika ufanya sha ukazinu zokiri au zokazikiri ile jawabu hilo kalitahi warima informatique kabati wadi ujiro wa informatique watendea virus iyo do wado wadani mziro harumana nguza informatique virus na virus hiyo ndio nadalao iyo ngendo bala mwari kalma mtume sallallahu alayhi wasallam rabbiokaya haina wadi shanguna de dalao lahayo ebenge ngam tuangalia ni kasebano rangalia harimaye darsa ya bili au mahadisi ya bili ili ni mwoneseni namnaji njoka ushinda au njoka ushinda ri parise programu reinstalla mwema lahoni hatu au reinstalle harmazi ordinateur za hatu rihifadhi au ritawe nizi tabia mbika zulio harima internet tende ule haku narangalie ye mahadisi ya bili au message ya bili ili rione namna jetu kushinda reinstalle programu